se vraćamo drevnim aktivnostima, a to bi bila kreativnost. S tim ciljem se nalazimo u gradu Visokom gdje ćemo organizovati radionice za sve naše kreativce. Cilj tih radionica je da kreativci izraze svoje ideje i razmišljanja vezano za koncept VUM-a. Imat ćete priliku da vidite kako je to sve skupa prošlo, a nakon toga, ne znam za vas, ali mi idemo da obiđemo Visočke piramide i da provjerimo da li su visočki ćevapi uistinu tako dobri kako se priča. Ideja radionica je da u saradnji sa kreativcima omogući da kroz praktičan rad u radionicama nauče nešto više o samim zahtjevima word of mouth marketinga i plasiraju ideje koje stvaraju nove trendove, ostvare dijalog i steknu praktična znanja. Koncept radionica je preuzet i organiziran na način radionica koje organizira VOMA. Pripremljene su 4 radionice za 4 grupe. U prvoj radionici zadatak je osmisliti strategiju oglašavanja proizvoda za svakodnevnu upotrebu. Rješenje je bazirano na segmentaciji tržišta odabira oglašivačke poruke. Druga grupa je imala sličan zadatak – oglašavanje ekstravagantnog proizvoda. Treća radionica se odnosila na organizaciju eventa. Posljednja radionica bila je sa zadatkom unapređenja i povećanja prodaje konkretnog proizvoda. Potrebno je analizirati trenutačnu situaciju kompanije, osmisliti strategiju te način njene implementacije. I nakon što su kreativci podijeljeni u grupe, rad je mogao početi. Slijedile su prezentacije konkretnog slučaja, kao i zanimljiva prezentacija VOM-a. Nakon prve radionice dobijeni rezultati su na zavidnom nivou. Kreativci su sasvim otvoreni, spremni na djelovanje i kreiranje, uporni u svojim zahtjevima, oslobođeni predrasuda i svjesni su moći koju posjeduju.